enama brantie bi a wo se wo ye akuapem ni ono na sem bi a ono wa kyero ne tententen di abramenti na ya me ya na me di ya o na me ti nsuo se ni patimi eye lack of knowledge sa no na ni patimi yira ewa akanse mu abram panyini ti ase na no ya papa bi se ono so kasa wo akuapem ho asem obi na no ka se ani ode ne ho otumfo osiso no akuapemfo and the golden stool man papa. These are some of the things aya wutia na ya say ah na penyi na wo fie ni say so masa na yanko hwehwuram yanko pempanimfo mrafie ana yanko hwehwuram mpem wotia emetena fie dan say na mpanimfo no mutifie. Why don't they respect akabuchieko no? Adeti no ono mo kan asem a ne abakosem a ono peso mu yi akabuchieko na chichire akama ne chichire buchieko na emu na migration na wodo firi ba ye emu na nipaku wodo firi ba ye emu na nanom want to atoso nyere firi ba no and then na intentionally and that's a lack of knowledge and that's a lack of wisdom tino ahimfu ye firi mu eti wa hini bi ye bretu ni woni ni ya hini bretu ni kontokwa ya wujuru hu bi ya won tiase Mimwa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. Say when your first time any abomodia subscribe. Me a notification so send anytime bia ye di video betumu no won son sabe kan wonye bia share ushewia comment fa ho kire wa dwen efa video no mo bisia like video no na share mo bia so enye bi hwe me da si bebre abusia evangelist comfort Fosu abusia for enenso what the history foforo aba efa KomfoAnokye mo abusia KomfoAnokye in the history and na evangelist what they bring abusia evangelist comfort Fosu say and now beti we sorry I was say KomfoAnokye aha no free we sorry I was say KomfoAnokye aha no free chese obia e de KomfoAnokye ayeden akoto ba bia enye honom so na KomfoAnokye wo yeden wo free enne die abusiafo evangelist wo train baby potia KomfoAnokye wo free abusia kromo a wo yeden wo free wo training nyina because we say a man for a distorted asanteman history no sa Dormaahene ene ahemfu bi yeden ekeka ho oma yeden oma distorted asanteman history no say no amanipa bebre ayeden aye confuse ensem bia ebeto dwa efa asanteman ho no enipa bi hu de wo ka ne kore de wo yeden de wo twantro enti na evangelist comfort Fosu ebusia wo de no kore na wom efa KomfoAnokye ho no wo de to ho enti mu de mu mianko ni enkotie evangelist comfort Fosu ya mechiachi abominuanom na mgidi se obaade no dada moment mu bia ho ye yeda otwedi ampon no ase eye mi se ne da ye no se ye kana nanom 37 ne abakosem na yedi sunsue ho yade ese to bia inchirima behienti anase yesusu ye bitimi ehia na yedi ehunu yinchini abusua edom ene nepeko ayeye tina hu behia se bibia ye behunu nene eno be kasafa asene abusuako no ho etiye me yaka yinti no esomo de becheme eti no ase ye chechel madwene yo ye kasafa nananum asenefo ho ne toro bia there is controversies anase etodobia na ensema hodo bebre twegu ewo ntintafidie so em so bia ka ne ope na enam se yemu bebre no ntu ya na monko nananom ho enkobisa nananom se yate nsem wo ntintafidie so nananom mo na mo ya adehye na mo so na yemabusua asemi ni tiri ewo hene yenkobisa newe asenie abusuako yi a obiri KomfoAnokye
ofirimu ya emu a na ebesu ebesi amokuma kosan mu nyina so ebesu ebesi obi a na efe ne buzu ya mu nyina so omo ya senefo na se ka aseni asem dia na ye ka ba be pie mu abepapa mu se enyo ba akofo ekuru na ye aseni ekuru na obi efiri ho ana obi abeye adom ede am obi aseni abusuan kuo yi firi adanse bona bon cave mu ana omo nananom firi baaye na omo nananom asenefo onum akraboa eya pan se ne nyina yi ni mo no apan ya asenefo akraboa na omo nana ofiri bona bon cave mu ba ni din ede abrewa amejata na abrewa amejata yi ebe wo ma ebiti se nana damte ena nana dufie jampte mama enkrofo magreti ya free baby a wonu free bonabon no ebetena dance bonabon ebetena baby e frɛ ho dompase na onu muti dompase na na madu fie be wo ma por nsia na mensi oba wo na bi ni nana ama adutumwa ena nana juakwa emei ena onu mo ye nana amadu fie na se mu bi no ka hunu se nana amadu fie aye nana amejata ne mabia na nana dem tanso so ayem nana abrewa amejata ne mabia na mamedu fie ne mabi ene adutwumwa owo mansia be ne mabi adutwumwa ena dwoakwa na nana amadu fie so otui tie ni e me pese we na otui utie hoyepa nana amadu fie tu firi baby otie no one ne man bie ebetena baby te se asantema so ono mo tena asantema so ho che kakra yie etena ho che kakra ono mo fra asantema so ne ma bi fra asantema so because ewi ase de bad time ye nyina akora ne ye ka se 21st century no abra ya wo e mate ye nchen no ye mare ntira ye nchen kopim da bia na kane no na asase ye bu ye mabetu na ono so akobo no bra madachi omunim se ono mame wo ha ono mo fa ha ono be ko ho sa papa na netie na kane no na busuan mu odu na busuan tre na ye ni bibia te se e friend say aye asona fo wo bu akwa na ebi ni ho ye busuan ana neti ho eniti mame amadu fie ya ne baby ni adutwum ya na ne baby ni dwa akwai ne mabi onu betna asantema so ne man bitui ebe chichira mokom ebe chichire amokom na amokom akosan mo ni adade nyina afiri sa abusuan mu ebi su bese kwa chichire kro bi de aduaben ye ya bere wakro na enama brantie bi a wose wo ye akuapim ni wono na sembi a wono wachiro ne tententen de abramenti na ya me ya na me di ya o na me ti nsuo se ni patimi eye lack of knowledge sa no na ni patimi yira ewa akanse mu abram panyini ti ase na no ya papa bi se ono so kasa wo akuapem ho asem obi na no ka se ani ode ne ho otumfo osiso no akuapemfo and the golden stool man papa. These are some of the things aya wutia na ya say na panyi na wo fie ni say so masa na yanko hwehwuram yanko pempanimfo mrafie ana yanko hwehwuram mpem wotia emetena fie dan say na mpanimfo no mutifie. Why don't they respect akabuchieko no? Adeti no ono mo kansem a ne abakosem a ono peso mu yi akabuchieko na chichire akama na chichire buchieko na emu na migration na wodo firi baye emu na nipeku wodo firi baye emu na nanom awon to aso nyina firi aba no and then na intentionally and that's a lack of knowledge and that's a lack of wisdom tino ahimfu ye firi mu eti wa hini bi ye bretu ni woni ni nya hini bretu ni e kontokwa
ya wodwene ho bia won tiase wo you could need baby no you could need ati ahomana so ya wodwene babia tiase bia ne nyansa bia enim etoro bia na mesna na mo woi ya no ane say na amene na ho so na emekika akawa esija so amene yenie na papa yi gina ho ahyehyɛ ne ho sɛ hene awo kuapim krosu gina ho kase ode no ho otumfo no ayaya kuapimfo ane edi sikadwama no. Just imagine this kind of ignorance. Ede ba semuni anite mami ana amado fie ne mani bidu akwa ebi soso ene nana ye fe no edutwemwa ne ma bi bechichi kura fe na mokom ye mami amado fie na nasimwa bechichi na mokom nasim ni bia kwachichi kura bi de aduaben ye no ane ma se misu ma o manan the same thing no so wo mensia ye wo pam onye ye anuanom baby o masia betra beduru bia mfa ho chese won mu nyina ponte da chi mi no mienu nyina se betra koduru baby me ma be ya wo ye no na ye ni me ya ma me nko a no ono ko ala na ye ta no ho se manson menua si ma obefiri mu ebeka me ma me mansia ni enimu na ya ama ena me ma wonan me sister panyini wa wo nsia machiri ba wa wo nson dem di nachi wa wo baako me bra panyini wa wo enan de me bra panyidi no achi no ono so awo mamu enum so se de abusia na se atirako na so abusia nyina free mami e fe no oba ya batampa nyansafo yi na se eti wo ye dai na wo chema ye wo chema ye wuyi bi firi mu onye yie eno ti na so obi gina ba bi ka bakosem a na obenyansani bi ebusare se na abonto bei no nya kan nta obo kire wa watimi agina so obun fo se jawo se bura kan ntisa wanse ma kan ni nyina so ntisa won mo moti enebu ena ayi akuapimu yi na omudi akuapima di o na ese so o ya asonafo asura di bei na nabusia ni ase ni a one mo koyi sikadwa e dia bra fantefo. You see that kind of thing always ayami ya na me dia penny wo mi mu akugwafo no mo to no they are not part of the akuapemfo na no mu dia de no akuapemfo mu dia de ya asonafo akugwafo ya asenefo akugwafo mia ye maame amadufie ne ye mo mansia ana baby o Margaret Kwatena ye na political dey to Eastern region na bibi esi yenti a akwanfo bediri muso afra mu nko apemti ha mami ye fa na madufie ne baby na bechichira mokom ye onu nkrofo bi ne amokom akosa ne maybe na kwachichira okro bi dia aduaben ne ma onu akesa ne mo maybe na sa kwachichira ukugwa wonu ankasa ni maybe ana kwachichiri ekuro bi efe no nkuraso awobo nwere eti mami ba ko peye muma ene be chichire ene ba ko kwachichiri agwona eti mami amedufia ne nana ene nana medata ninia ene nana damta ninno ninia ene nana damta wonu ne generation ne ebeka ho asem na mi amedufia no ne ba ani du akwa ne baby ni edutumwa na ne mabi na bechichiri kura fe no amokom ebi kwa chichiri ewukugwa ebi kwa chichiri agwona ebi kwa chichiri aduaben ene bi su kwa chichiri ekuro bi fe no kura so obonwere ejere na wo asona ni wo bekremu KomfoAnokye asena obi a ono wote amokom ayede na wo asona ni obekram KomfoAnokye asina obi ono te adua ben ye no ane say na amene na me bisu obi ni ya edi kumasifie mienu akase yi na obi aba say mini ya ne betena ho ana me nua bi tu betena ne baabi ono te won to ono me nua ne bobusu asene me asemu ebusa na yene ana ye kwakira ase wa hene ene ne akama no agege nsemu because of ye yi aka busia na ekura busia ni mu na firi ho eti mami amedu fie ni maybe ekwachichire okugwa ebi kwachichire agwona aburo no ko transantemaso asantemaso ene ono manto no ehyase
and on mo sha ase so on mo tutu kwan omo manto afei ya be wonu se won ma senior for no ebere bi bai e wa dance sabra na mo ti dance no asenior for once upon a time was a powerful clan everyone said ne won ma ye din mekrofo ene ka won ma bakwase ma wonum esan se asenior won sa asesene akanku no mu biala akanku biele ni wo okura sa asesene aseni ni na so they are too quiet and reserved onum kasa na ka dance kingdom oda bia ka na Awurade abasa na Awurade abasa onya koara ni se de nipa bi ka no eya atoro na Awurade abasa eya sini ni se no obati ya afiri e bonsra onya sna onya koara ni afiri e bonsra eya sini ni. So we'll tell you how powerful they were. A better said to me and on more war. I was happening him. And it's even say a hair senior bush your poor and there any pen will be best or mutuno abasani serea. And told be an ame to her, Name create dear home. I senior for raising a lot of people. I'm on my bay world leaders. Aseniafo na chechire kuro bi tse wanchi omabusuafo no wonum aseniafo na chechire agona aseniafo na chechire amokom aseniafo na chechire kuro bi ade antoa aseniafo na chechire kuro efe ne nkuranza aseniafo na chechire kuro a enne kuro no tachimafo na aseniafo kane no awode enti sheki faze wurko masters discuss Ekrobi e fen puano wonum kofiase wonum ekrobi wo ya me report what ekrobi e fen lesuabo wonum abenase wonum atwoma wonum kwamo wonum ayi e fen se acha krom wonum na anu ne ba ne yebusa ye ho se na KomfoAnokye ne wofane amokom hene dia na KomfoAnokye wofane adua ben hene dia na KomfoAnokye ni nua ene bonwire edia na KomfoAnokye ni wofane okugwade ya ni yakase KomfoAnokye efiri agona ono ye equally asini nia adenti ne enkrofo bi omudo omo se omo ya sonafo o na so se from akuapemfo person omo kire se wo omo na de akuapem ha because of say okugwa no ehye akuapem ni mu yet akuapem no eya sona akuapem akonya yo ofoli kuma akonya no eya sona okugwa akonya eya sene okugwa nana ya fani nana amejata ni maame ye fani maame amedufie amokom ni maame ye fani maame amedufie adua be maame ye fani maame amedufie agona maame ye fani maame amedufie akuapem akonya oteso ni nana ede nana aso nebusuafo ni bi ani kuntunkunku ani abrewa dokua ye ma busua ba bibiala ensebeni nene obitimi tina o se KomfoAnokye for this thing legit. Can you imagine sabusu sema ekoso wampenifo nka nwasem abusu sem kasia ekoso wampenifo nka nwasem obitimi bia na no se akuapem ha ana KomfoAnokye free because of okugwa na ni se okugwa onya akuapem ni no ya senie ni akugwa ya senie ni ne mame ko bi se okugwa fo on ma ba ko se esem akugwa mo nana de hwan abaka se nana ya fa na browa majata wo bu se mo se na mo maami owo ma won to ataso e de sei ya fa na maami amadufi na mo nana amadufi ne ma bi owo won mo ye de na na dutwumwa ene nana adwuwa kwai na mo nua no bi hifa na no mo tena ye obeka che se ye nua no bi akosa mo betena mokom ebi kotra dua ben ebi su kotra agona ebi kwatena akugwa ena ebi su kwatena evane say agona akugwa ena aduaben
Etidie na kire say KomfoAnokye won fira agwana. This is what you need to reason. Agwana ya se ne akonya. Na nakro na no mu nyina bo ne din. Ma me kro na no mu nyina bo ne din. Esa so no mu nyina so yisu akrabo aboako. Be obi onu yisu akrabo efe na nene. Na wati ofori kuma akonya so. Ne nkrofo timbe gina kasa ane. Ekuyapem ha na ode ne ho otumfo baje isikeja. Just imagine. Ni akase ne maame ne papa efire akugu anya dokore. Kanete te no nenne ye ni baby obi yenim na busua enti se wokora wonim wofa. Wonu maame nua. Etu omu ana wo kire wakọ ofefi. Sanete ene wofa ne okugwa. Ni maame nua ene okugwa. Ni maame nua ne abokom. Ni maame nua ne adi aben. Eriti ba bia KomfoAnokye firi ho wotimi ko esan se eye moja kromu ayewa kromu apotowi akromu ehina kromu ne ewo on guye na pese yi abusua na mu firi ho ne de political idea ehihye nchiri madwirim yeti political idea, the idea that it doesn't even exist in our country tradition, neither our culture. Etone bia ebinom timi edi akire bebre beye hwe KomfoAnokye mfira gona ekwa be so KomfoAnokye wonne ohini odikan wagona dabi anya se na asase ni ho na konya ni ho anza na echichira santemai asase ni wo ho akonya ni da ho anza na echichira asantemai KomfoAnokye nyonu na edikan ye the first ohini edema agwanamai na emu motoso 9 mako enai ani tibi nyanim so bi kasam a kone ko busase ye busa questions busa kuyapemfo omo tie kuyapem ofori panyina ko ofori kuma ko nyanse na mo bonto bai onu basona o onu basona na kwa okugwa akobusanse na okugwafo mo bonto bai omo yase ne efo kwa agwana ko busase mo bonto bai omo yase ne efo kwa mokom ko busase on bonto bai ne busa okugwa ni se wona na din de sei obeka chose ne nana amejata ne nana amedufie ne maame nimbi eye maame adutwumwa maame juwa kwa the same thing agwana so beka ese na so na fo kremu no ese mu se ya eto wo busia ene evangelist comfort Fosu ana busiafo motene kano say what the history a efa KomfoAnokye ho ebrain na nsemu a ode atohoi eden na nso wo kafa ho comment section wonum na kire wadwen efa ne nsem no hanom skeleton man TV me see a top for mo ye de bebre wonti say we your first time mo ene bomodin a subscribe me notification so click on no send your video pia ye de betumu no won son sabe kan wenye bia hwe me da si bebre